Srbi i sestre Srpkinje. Srpski radikali i srpski četnici. Pre nepunih 12 godina sa ovog istog mesta svečano sam obećao da ću rasuditi Haški tribunal. Nešto je malo duže ta borba trajala, ali danas mogu da vam podnesem izveštaj. Rasudio sam Haški tribunal. Zatvora, a Zver Haškog tribunala ostade smrtno ranjena da krvari. Ali dok se ta Zver do kraja ne dotuče, tamo su još mnogi srpski sužnji u lancima, tamo ih sude zato što su se borili za odbranu svoga naroda, zato što nisu pristali da postanu izdajnici i zato da bi se u celom srpskom narodu obeshrabili svi oni koji su spremni da se bore za slobodu i otadžbinu. U Haškom tribunalu su osuđeni na zakonske kazne ili im još sude istaknuti srpski politički lideri, predsjednik Republike Srpske Krajine Milan Martić, predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šajnović, predsjednik Republike Srpske Krajine Goran Hadžić. Tamo se sudi slavnim srpskim vojnim i policijskim generalima i višim oficirima. Sudi im se što su branili otadžbinu. Nijedan Hrvat iz Hrvatske nije osuđen pred Haškim tribunalom. Kako reaguje, izvinite. Ustaše! 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 Sve glavne šiptare kojima su sudili, oslobodili su. Muslimane su ili oslobađali ili davali im godinu, 2, 3 zatvora. Samo za Srbe rezervisane su kazne 20, 30, 40 godina ili doživotna robija. Osudili su srpske generale Nebojšu Pavkovića i Vladimira Lazarevića, a da nijedan jedini zločin nisu uspeli da dovedu u vezu s njima. Sude generalima Ratku Mladiću i Zdravku Tolimiru koji zdravstveno uopšte nisu sposobni za suđenje. Ševeningen je mesto velike patnje, ali oni koji su ostali u Ševeningenu ili poslati na izdržavanje robije po raznim evropskim zemljama, predstavljaju ono najbolje što je srpski narod imao 90. godina prošlog veka. Dobro. I ove dve velike uzmite. Ovaj sadašnji izdajnički režim uzmite im, brate. Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića ništa ne čini na planu suprotstavljanja samovolji Haškog tribunala.
kad su došli na vlast, počeli su da šalju ministre i savjetnike radi jeftinih političkih poena, kao da obiđu haške sužnje. I šta su uradili? Ništa. Baš njih briga za haške sužnje. I sad, kad sam se vratio, jauču, leleću za pomažu. Onaj idiot, generalni sekretar Jula, a sada desna ruka Aleksandra Vučića, Aleksandar Vulin, kaže: poslali me Amerikanci iz Haga da destabilizujem Srbiju.